Na kaliang ka saskom lingba ka kerwa Reverend Father Pius Chadap kelapha ya kejing songlem na gebenta kejingja bosngosi ha kayeng kesem Dr. John Sailo rintethiang ya kejing du no kendit je i balbalayo banle buram khaddu hinin kasngi haulom jingtep ka balang presbyterian re samthia ka saskom hakum kani ka por bamyo lat bani kundu markhmat ya kayeng kesem kebu tang na kejing doi ya kayeng kesem barok kawe kublai ki barok na kaliang gani ka channel pathai kubor juni ka saskom ni ai ka jing kublai snaulam ya ka yeng kesem jongi Dr. John Sailo ibala klan ro hakile kisui kibala dap ublai ubalong unong pentengen un support serpai ya kidonut kibas musi jumpi Dr. John Sailo ulalong breu belapan im shibun kibreu langbai kini ki Artli Hospital kiba idon kawe yang ne hasilong bad kawe hapon po daki hajar kibreu kilawan chikadik hospital badio jingko jingkia bad kilayo nalo kata ulong breu badap rekaman sim isn ai ya gitu gibron kam ya kajing harap juu bad kaperthai kasakhi ya kata baula le shibun ki kam babha kajing juu yinge scam kum ki kristan kum ki bangai hab Jesus Christ nom penyen baune usyakri babha ula pendap hok ila ka kamram bad menta udon hadikiti kibas ai jungtrai Jesus Christ balapan kaya lupa kapai mau beneng ke paradise na kebenta Dr. John tingi duai na kebenta jumpi baro kibahaya ngasam kiba don kejing pai don kejing senusi bat pidon lagi jimpang hagane nopor boleh nomor koi benkia un perkoi benkia di bat un serpur serpai ikidon bapai bapadang jumpi kublaish Ufada Pius Chadap upurtoru ya kejing lep hau Dr. John Sailo ya kejing chakri met ba mensiam jongu ya kibriu ha kejela ba kerpat ru ikpat ba punya trelang hakum kani kapor ban peni ya kejing iit para briu na kaliang Fada Pius ula kenturu ya ke sarkar ban nalor ki balang ba pher kila ais kampha ya ki jaka ban pelong kum ki quarantine center hendai ka badan kampat kalong ba sarkar ke ban simkhia ban kren ha ki darbar sinong baro halor kini kenapa gipat nong song kilat tiang ni kulmar jingmun hai kini kipor baradat ni la i ke jingjia ke masusi shapanga jingtep na ke benta Dr. John Sailo balaklan dia hakum kana kipor ni don kam ka sarkar kipor snong ji pan pensyai bahar ki pai tenah kaliang jong kabarang Kristen Katolik nang ada Archdiocese of Shillong Archdiocese Administrator Jennifer John Madur mulai kendo ya Chief Minister ya Food and Civil Supply Minister ya Health Minister banterua ke bangila banle na kaliang kabalang jungi ti na ka Archdiocese long ilano seniang jaga Chief Minister Redefan nata gila terwalut ya kini institution jungi baro kibadon hapo Shillong, kibadon hapo East Khasi Hills, kibadon Haribohoy, barada ka sarkar kadon kam kan pendon kam lagi bentar quarantine center. Henry ban laya kendu ya kibor Shillong pad kadon kam ka sarkar ban batai syahiki namar bangi kipada ki sister ki basa itu institution ginom la ban batai sepang gibre ko wansa ki dijaga ngimtip ke Jepang cuki ngimtip ki don Jepang ni don Jepang ngimtip ki ba susah sisnya arsi na ngimtip te ni kermen ba kumbala ya keren ba kebor sarkar ki department ba pher ki sim kiai kene ban lai kendo ki bor snong khnang ba ki bor snong ru ki yo kebor ban patai si ki pai no snong khnang banomdon ka jinga suthu bakla khnang banomdon ka jing sengusi namar hakane por baro ikwa mle bha tang malada ngim rusia bha kala ban yalam syagajing bomya suthu jingmon tenang tagada ni kentujur ki institution jungi baro kumala kentu platho shiti do Father John Madur Archdiocese Administrator jungi but
nak kalian ga government ru ni kerpa di sungha pensyai kirang ba snong pensyai ga bor snong kenang ba ki bor snong ru kila ba pensyai ki pai ba kenang ba kinom don ke jingti kinom don ke jing sungthu bakla chhang itu bre masa ki institution ju